umuntu yoryama shitani iriho akaryama saa 2 akageza saa 12. Shitani ahari ukamenya ko satani atapfuye ni muzima kandi karakora akazi, ukaryama saa 2 ukageza saa 12. wewe witegereje ukareba birya bintu bamwo uzubona binezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bagitwarwa n'irari. Kuki dushaka ibyiza tutanezeza Imana kandi ari yizi bitanga? Kuki dushaka imbaraga z'Imana n'ubuzima n'amagara meza tutanezeza Imana kandi ariyo buzima bwacu? Sema haleluya. Semeni tena amen. Ngunezeza Imana ni uzugira uta izihike ubwenge ibuguhe bwike. Imana iguha ubwenge bwayo bwike. Eshise none sikoba ife kuzana ubwenge bwayo ibuguhe uzukora iki? Nawe vuga ikize gikora ku mutima oye nawe wo gutambusana imbere akabati iba nkuvuga ikintu kimuzubona uzukora cyokora ku mutima w'Imana nige. Kandi kwiga tugomba kwiga tureke kuba mu bintu gusa rutine gusa y'ibintu by'idini dushorera niki. Wewe ubundi kunezeza umuntu muyoboye w'icyo umuntu ashobora gukorera watukundi umuntu akanezerwa, wareka kumvira umuntu akanezerwa. Niki uzukora uzubona kiza kineze Imana igaseka nigi. Uraryamye aho ngaho Imana ngo nikubwire ngo icyo yakuremeye ngo imigambi yayo ni ukuyinezeza. Uyinejeje kangahe? Banza ureke ibikunezeza wewe byihorere. N'abandi babibayemo na Salomo arakurenze yabibayemo. Agarura rya jambo yavuze ririya jambo yashatse abagore 1000. Si umufite umwe ufite umwe we yazanye 1000. None 1000 abagore 1000 kurango yari afite abana bangahe? Nanje ngiye kuvuga ngo abana bacagira agaciro se. Nangizega nkuvuge nti kera abagabo bageze avuga ngo umuntu wabyaye abana benshi bakavuga ngo nguri ngo ni umugabo. None ubu ni wabaye hasi wabyaye 2 niwe sawa. Je ubivuze eme siko bimeze siko bipanze kandi ndawe mbujije fatira aho ngaho. Salomo w'umunyabwenge yaravuze ngo nta muntu wigeze yinezeza kurya no kunywa, ntawariye no kunywa ngo anywe arye kunsumbya. Narinejeje ariko aravuga ngo unezeza Imana. Sema amen. Haleluya. Unezeza Imana ngo niwizigira gute? Niwiha ubwenge no kugira gute? No kumenya n'umunezero. Ibi kandi nibyo nukuri nibyo ibyo bintu niko bimeze. Muzi ko ari abantu babakire bataza baryama barara bari maso. Ndabizi ndi umushumba ndabizi. Imyaka 28 nshumbye nzamakuru burya umuntu azanywa kayi kamukaro ukagize ukamuryama ugahwera bakaza barinda kugukangura. Undi akarara yicaye ibimodoka 3 biri hariya karaburi yajamo akarara adasinziriye. Guzunezeza Imana izimuha ubwenge ikamuha kumenya yamara ngo ikamuhanike n'umunezero. Uko abantu bari batamba bose wasanga afite urukweto rumwe cyangwa 2 ariko yanezerwa ukazugira ngo none isi yarayifashe. Nigeze kugira akabazo kamwe ngo mari ndanezerwa mu rusengero ndanezerwa umuntu umwe yamambwira ngo ariko ngo iki kibazo nikikuvaho ngo uzanezerwa gute ntuzabibona ico gihe. Banyantege nkeye bavuga gusa ngo banezerwa ibintu bimeze neza. Umunezero w'Imana
yesu asifiwe. Haleluya. muririmbyi aramya ngo birashoboka yuko twanezerwa, siko bimeze ngo nugiye icyo mu makuba ngo niko umukristo w'ukuri ajamera, ngo aje anezerwa umunezero w'Imana. ntuzi utinya ingorane, ntuzi utinya ubukene, ntuzi utinya kuvugwa, ntuzi utinya gusuzugurwa, ntuzi utinya ngo umuntu ameze gutya ngo ntafite ayo makuru ntabaho. semeni amina. Haleluya. twaremewe kunezeza Imana, apana kwinezeza twebwe. iyo twanejeje Imana niyo izi tunezeza. Imana igira umunezero. uzosome muri Nehemiya ngo Imana ibatera umunezero ngo wumvikane i Yerusalemu hose. Imana ibatera umunezero. Yesaya 58 wari utaraharangiza 26 wahasomye ntaraharangiza hasirangiza. ariko umunyabyaha umunyantege nke imuha umuruho izigira gute? ariko nigitangaza. izigira gute? imuha umuruho abanyantege nke, abazaifu, wadhaifu, ngo izibahike umuruho aho ngo asarure arunde namara abone ibyo guhunezeza Imana. ngo abone uhasomye gutari abone ibyo guhunezeza Imana. abone ibyo guha ugira gute? ariko uzi uburyo Imana, uzi uburyo uzi kuruhira ubusa, kuruha. nanjye ndi yari yambaye ngira gutya gusangirira Imana namara nkarya ibyo waruhiye. ngo ni bande basengerwa ukaba uripanze ahantu umutwe ugoze bisobanuriye. wabanje ukanezeza Imana bagusengere se byagenze gute? bazagukora mu mutwe nibashake bagukore no mu ijosi ntakizatunga. banza unezeza umutima w'Imana niyo izitanga byose. ngira ngo nigeze kubereka aka kantu, reka nkabereke. icyo ngiye kuvuga ndakizi, icyo mvuze ndakizi. reka nkabereka aka gakino ngiye gukina. abantu batatu nibazana bane mwihute gira mbereke icyo mvuze. bane se mwebwe ndi muri abantu shisena zana gatebe aho ngaho gashira aho ngaho uranakicara icara aho ngaho cyatumye utaza kareba. igira imbere muhagarara inyuma, hagara hano nawe mukurikira ngwino hano wowe nihaza abandi babiri mbereke. ese turi kumwe? semeni amen. sema amen. Haleluya. akuka karahanga hasi mpankame kuka muza mwigira hano muhagarara hano wewe ureba hano nawe muhagarare gute. okay, uyu ni umuyobozi w'abapapa, uyu ni umuyobozi w'abamama, uyu nawe ese yindi departement harya ni urubyiruko n'abakobwa n'abahungu mushizemo. noneho uburyo bisa bigenda. ese turi kumwe? uyu akunda itorero, akunda abashumba, akunda abandi bantu. umutima wiwe wo kwinjiramo abantu bose bakawujamo. iyo bakoze ku by'Imana amatwa azahagarara kubera kunezerwa. ko birumvikana? uyu mutima wiwe uhora unezeza Imana. iwe ubuzima bwiwe nubwo kunezeza Imana. aba ni ibipinga.
noneho uyu yagize ikibazo, aje kwa mushumba ngo amusengere. Pfukama sha, muha amaboko usenge nyine gahoro, numara umureka agenda. Murebe se n'uburyo yagenda, rekera gutyo nadasubizwa biramureba, genda. Pfukama nawe bagusengere. Abanyabibazo bibiri baje kwa mushumba. Kagakino ni keza. Genda nimugende. Pfukama nawe hano, shira amaboko, shira amaboko, shira amaboko. Noneho uyu kubera ko azanezeza Imana, ese turi kumwe, hariho communication y'umwuka na Yesu n'Imana. Imana igahita ifata kuri Yesu w'Imana. Bandushakisha uburyo unezeza umutima w'Imana. Nurangiza mushumba naja kurambika amaboko, biroroshe. Sema haleluya. Kubera iki? Wasohoje umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Agiye gusenga kubera yuko usoje umugambi w'Imana, umugambi uri mu Mana ukaba wawusoje, itegerezwa kugusubiza. Birumvikanye? Nimukomera abantu amashi, usubire mu byicaro. Ifate ubumenyi bwayo buguhe gusa, ifate ubwenge bwayo buguhe, ibizane gusa, ibiterere. Erega wewe Yesaya 58. Ndacyari kuri rya jambo rivuga ntabwo Imana yaturemeye kwinezeza, yaturemeye kuyinezeza, hanyuma nayo ikaduha ibyo kutunezeza. Ni principe. Ubundi ntituzi bikwiriye kutunezeza, Imana niyo ibizi. Igituma tugira intambara n'Imana nuko twebwe dushaka ibitunezeza, twamara kandi tugasaba Imana ngo iraduha iki ko twabishatse. Hasoma 58. 58 n'umurongo wa 13. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Ukagira gute? Ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye. Imana yari yarabwiye Abanyisraeli isabato niyo twita twebwe ku cyumweru. Siko bimeze? Niko mubizi namwe? Nzembege. Niko mubizi? Ariko nzane ukumuzamona tworoheje ibintu turabyorosha, tukagira ngo na Bibiliya yarabyoroheje, tukabyorosha tukagira ngo n'Imana yarabyoroheje. Bibiliya irabanga uko yari ngo ejo n'uyu munsi nikwiri kandi niko izahora, kandi Imana niwe Yesu, kandi Yesu niwe mwuka, umwuka niwe Yesu, kandi umwuka niwe Imana. Imana ntiyigeze ihinduka pe, buriya kuducungura yihinduye umuntu ariko ari Imana. Tatandukaniro pe, icyo yanze n'uyu munsi iracacanga. Tibakabahende ngo hari byahindutse ngo Yesu ngo numunyembabazi. Yesu Satani buriya nitwa amazina 3, ndi mudaherana, twaye ingabo nakandi nashize ngo ni Fideli, ariko ko nikaremereye. Kavuba vuba nyine mbere. Nukuvuga ngo Imana iza kurema yaremye ari Imana, ngwize gucungura umuntu yiyitira indi zina, yiyita Yesu. Ngwize kuzamuka iboneka kwita dusiga, yiyita umwuka wera. Wotandukanya mudaheranwa n'umwuka, nje mwuka. Wotandukanya Fideli ugatandukanya mudaheranwa ntwaye ingabo, tibikunda. Imana iri he? Yesu ari. Yesu ari he? Imana iri he? Mwuka wera ari he? Yesu ari. Ngo Imana nyembabazi. Ninde wababwiye? Ninde? Yari yarababwiye ngo ndimugakandagira isabato. Ndababujije isabato muzayubahe. Nico kiza gituma mbona aba badive taza kora kuwa gatandatu. Nabonye njewe samakuru, nabonye wagiye gusaba akazi, baramubwira ngo azakora kuwa gatandatu, aragasezera. Simbabwiye ngo musezere,
abaza bakora ku cyumweru dore abantu bagira amatwi baza bumva nabi tawe mbujije mugende mukore arabyanga arakareka aravuga ngo njyewe nzakora ku cyumweru kuva mu gitondo nzangeza saa 3 z'ijoro nzakora ariko ku wa gatandatu sinshobora mwasoma da nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora icyo wishakiye ugakandagira isabato ugakora ibyo wishakiye umunsi wanjye wera aho gukita isabato umunezero aho kugira ukita isabato umunezero ukita isabato umunezero ibyo wagiyegamo ukabyita ngo umunezero wishe isabato wayishe ngo numara bizita umunezero aho umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha ntubikigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Uwagize gutuwanejeje Imana zamuha gutumbagira muri gakondo kuki dushaka ibyiza tutanezeza Imana kandi ari yizi bitanga kuki dushaka imbaraga z'Imana n'ubuzima n'amagara meza tutanezeza Imana kandi ari yo buzima bwacu wo kubaho kukaja gusaba umuntu wimye ukima umuntu bwacu ukaja kumusaba twaremewe kunezeza Imana. Abaroma 8:8 hasoma nimara mbabwire ya magambo nsoza. Abaroma 8:8 erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntibashobora kunezeza Imana. Ubundi kamere iri mu kudutwara. Wewe witegereje ukareba birya bintu bamwo uzubona binezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bagitwarwa n'irari kamere kabatwara ntibashobora kuneze ntibikunda. Rimwe na rimwe imba nifuza ngo umuntu nituvuga ijambo ry'Imana reka kureba kundi banzu urebe wewe nibiki nikuherutse gukora kikanezeza Imana nigiki. Nurangiza uje imbere y'Imana wibwira uti data naje njewe. Uziriya ndirimbo baza baririmba ngo ninje wa undi ahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse ngushima. Subiramo. Ninje wa undi wahoraga imbere yawe. Bantu hagararira ntimuzamumva ko indirimbo iziryoha umuntu akayiririmba ukazibona karatega amaboko ntaherutse imbere y'Imana. Niba yarahagiye wibuka iriya jambo muri composition y'imyandikire wahoraga imbere yawe. None kuraririmba uzi usenga rimwe daire no mu ijoro usenga iminota 15 sibyo. Niba ugiriwe amahirwe nayo ukayigeza niko nareba nk'ahantu hamwe gutya none yeme umuntu asenza iminota 15 undi yapfukamye agapfukama akageza saa 5 z'ijoro, saa 6, saa 7, saa 8 nimumara muze kuririmba mweme ngo nije wa wundi wahoraga imbere ryari wahozeyo ryari. Uziko abantu bazabibeshera no kuri ukunguku
wahoragayo ryari? Umaze kangahe? uzi utwara amasaha angahe? mu cyumweru usenga kangahe? mu cyumweru usoma ijambo ry'Imana kangahe? Nje wahoraga imbere yawe, reka bahorayo bayiririmbe. Wewe uvuga uti nje byarananiye, ninje wa wundi wananiwe kuba imbere yawe. Hasaba birumvikana ko birasobanutse. Hakwico ni mwamba ko gisobanutse mukabyara mwe. Njewe wa wundi wananiwe nzangira goje imbere yawe ibitotsi bikamfata, nagira unasoma ijambo bikanga, nzasenga umunota umwe ibitotsi bikabiraje. Uti ni jewe wa wundi wananiwe wandabaye Mana. Iryo si isengesho ryiza, si n'indirimbo nziza kuruta gusoma gusimba mu nje wa wundi wazaga imbere yawe ryari wagiye. Tere haleluya. Oya, je numvise byagenze nabi. Ai, ngubesha nde niko bamuze baciye umugani ndawuretse nkureke yaho abakuru barawuzi. Oya yerekera kutyo muzehe. Sema amina. Sema haleluya. Hindura imitekerereze yawe. Tekereza ugere kure. Ubwira Imana ngo ndashaka kukunezeza mu gitondo na nimugoroba no kumanywa. Ndashaka kukunezeza buri saha kugira nunezeza Imana buri mwanya niko izakunezeza. Sema amen. Nuko niko umutima w'Imana nuhora unezeza, izahora inezeza wawe. Niwo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yakuremeye kugira ngo uyinezeze. Mu migani yavuze ngo umunezero wanjye ngo kwari ukubana niki n'umwana w'umuntu kugira ngo agire gutanezeza. Erakose umuntu yariye isi n'ijuru bitari byaba. Umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo yari ukuzaba n'umuntu yari. Zahora mvuga iyo neza wangiriye, zahora gushima mu gihe nkiri ikuzimu nta migambi nano kugushima bibayo. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niba ushaka guhora mu munezero unezeza Imana, niba ushaka amahoro y'Imana nezeza Imana, niba ushaka imbaraga z'Imana nezeza umutima w'Imana wonyine. Nta muntu uzagukoraho. Mose ubuzima bwiwe bwari kunezeza Imana. Mose bene nyina abantu bavukana urebe nawe. Mose umwe ngo baramuvuga bavuga Mose birashitse no Imana yamivuga ati ibintu biki byabaye ngo ntibazagukora amazi amapepo azakubuzwa niki amapepo abarozi bazakubuzwa bakubuzwa niki baraye kugendaho kubera iki niki kikuri niki kukingi Bibiri ravuga ngo uzabakoraho ngo azabasa nukoze mu mbone yiki yijisho ryayo. Ni wewe se nawe urimo ambaye si ukuguca indege ko ndagukangura ngo unezeze Imana ntawuzo gukoraho. Sema amina. Bibiri ravuga ngo Imana ikunda ngo izibasubiriza no mu bitotsi baryamye basinziriye Imana ikabasubiza kubera iki? Sema amen. Mutima w'Imana uzubanezerera banezeza Imana. Imana iserukira kuri Aroni na Miriam. Atese nibiki mwavuze? Aroni azavugwa. Ninde wabwiye ko Aroni azavugwa? Muramuzi Mose plito. Mose azavugwa. Arabwira ngo mwebwe ningira ngo ndabiyereka mugisiba hati. Nzoza mbiyereka mu nzozo. Nazo zidasobanutse. Tasoni. Shenzi. Mose ko muravuga Mose? Mose ndiyamenye iyo byabereye, tiyamenye uko bamuvuze. Nkubwira abantu benshi bazogira ibyago n'ibibazo kuvuga abakozi b'Imana, abantu baza banezeza umutima w'Imana.
ukaja aho ngaho ngo uri kurasama utapata cha mtema kuni. Mbaye nakubwiye hakiri kare. Warasamye cyane uzaruhumira bitaza bimira. Ndakubwiye. Sinzamumva. Tuzo mwumva kuze mutaza niyumva. Nari nkurimo. Uraniyumva mwose. Akanibitanga ngo sinza mwiyumvamo. Umubyeyi ko azayumvamo umwana kuko umwana murimo. Waniyumvangamo gute ngurimo. Kwa imani cyubahiro. Sema amen. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndakwifuriza kunezeza Imana kugira ngo Imana ikunezeze. Ufata umwanzuro uyu munsi wa none ubwira Imana ngo nguhaye ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye. Ngwi izohora ikunezeza uko bukeye nuko bwije. Niteze kunezezwa na. Iyi sindaki ntakirimo. Umuntu azarira akarira ngo yabuze abana yamara kubabyara bakamuzengurutsa umutwe. Timuyaza ayo makuru agasigara yivuga atekereza ngo yatabyara. Nigeze kwicarana n'umugabo rimwe, umugabo ararira mu maso yanjye ararira ngira ubwoba, arambwira ngo nabyaye abana ngo nzanibaza Imana ngo niki cyatumye mpaba abana. Timubizi aho ni abana niba hati n'umugisha w'Imana iyo wanejeje umutima w'Imana iziba kubanura kabazana umunezeza ababyeyi ndiko bizabigenda. Umuntu agasenga ngo Imana imuhe umugore, umugore Mana umpe fiance iramugukubise kabiri kangahe inzi kabira hiye gatangira ngo ariko ngo kikigeragezo ngo kivuye niwe wagaragaje Imana mbere. Umukobwa ari aho ngaho duhamagare tutabantu babuze abafiance nibatambukana kandi ni byiza gushaka, ni byiza pe dusenga amasengesho numara nushika hanze Imana birakwibutsa. Tubonye umugabo nsizi icyo washakaga nuza gushika usanga ameze nk'uko kwinani kwifuhiza. Ifuhiza murayize nzoka ariko ari winzoka imwe baza bita ngo nifuhize ni hatari tuzikorwa. Ibe nibiki utangire ngo Yesu we Mana data wa twese ngo nari naragusabye umugabo ngo soyo nguyu ngo soyo nuwuhe washaka wamujanira gike kuko utamenye bwa bundi ko atariwe. N'igihe bakubuje ngo banze umureke ntiwumve ngo Imana izamuhindura ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura. Ese turi kumwe? Uko singorane ndimuvye ko hose abaye ingorane gusa hariho ahantu kunezeza umutima w'Imana izivuruga ibintu byose Imana iyo wanejeje Imana nizi bikora yonyine gusa izivuga ngo uyu ntawe uzomukoraho ntawe uzamuvuga ntawe uzamutunga urutoki waryama nijoro abayishikota abamarayika bakarara bazenguruka urazengurutswa n'ubusa. Ikurinde gutese ko narakijijwe ngo nuko ngo nta mpamvu ngo yokuzoza umuntu yirwa ngo hayasenga. Twe turagowe twe dusenga nitwe ubukene bumereye nabi nitwe satani yo kwicika ikaniga nitwe tubayeho nabi. Genda uryame uje kugura nandi mashuka wisinzirire. Hari kibazo ufite Mana ko yaguhaye n'ibitosi ikaguha ibitosi ngo azayama ryama saa 2 ngo akageza saa umuntu yoryama shitani iriho akaryama saa 2 akageza saa 12. Shitani hari ukamenya ko satani atapfuye ni muzima kandi karakora akazi ukaryama saa 2 ukageza saa 12. Uzobaza abasirikare bari ku rugamba ubabaze ko bazabaryama. Urugamba rwacu na satani umuntu arurangiza yapfuye none uraryamye wewe ngo bitotse bya saa 10 ngo nibyo bizabiryoha. Mose abwira
ngo nereka imigambi yawe nimenye, tugendane nabonye ugenda uhindura ishusho, imigambi y'Imana byimbwire, ndiko ndabona ibintu byabaye bibi, ibyo mbaye nitega sibyo bihaye biza, ariko ntibyavaga kuri Mose, byavaga kuba ayoboye. Imana iramubwira ngo nicyo ushaka, iramubwira ngo ndicara abantu bose mbamare mbakureho, nzakurema nk'ubundi bwoko bose, we aba bantu ntibazabumva. Mose aravuga atoya oya, ariko Mose yageraga imbabazi ye, oya reka uzawigarura nawe. Mose yamyabwira Imana ngo uzugabanye uburakari, uzugabanye uko kurakara kwawe. Uburakari muzamubona tugira n'ubw'Imana, iyo nimuzamubona narakaye n'uburakari bw'Imana. Nta bindi rwose uzopfa kunita ukundi, n'uburakari bw'Imana, n'uburakari bw'Imana buba bwaje. Sinduta Yesu wakubise abantu azinga umugozi kuko atabasengeye, kuko Yesu atavuze ati ye mwami data Mana mu izina rya Yesu Kristo, urabona abasaduka y'ibintu baba bakora ko baragurisha izinga. Yaravuze ati ahangaha saho gusenga, aha naho umugozi maze arabereka abenza akazatera gutya agakubita, ariko uzi umugozi wavuze aho. Ariko Yesu, iyo Yesu agira ibahati, iyo ngira ibahati nkavuka igihe cya Yesu tukabana nawe, akazambwira ngo fanya kazi fanya kazi peti, akantuma. Ariko kurabona ngo nka Yesu yondumye hakagira umuntu nsiga, akaza kwigira ngo Yesu akambwira ngo genda ufate uriya muntu muzane. Noza mubwira ntewe niba utanzi jimbere jimbere kwa hiyari yako tu wene mbele. Utarashaka ibyo bakize batwigisha ku karate, bakatubwira ngo nubona umuntu yagusotoye umubwire utireka nyabo, reka agusotora umubwire utireka ukagira Imana banzure ibinindekane, njewe sinshaka ibintu by'indwana. Umubwire nurangiza nubona yanze umubwire uti nizi karate, ugahita uhindura isura, nizi karate. Nubona atihinze fanya kazi, niko bari baratubwiye. Umugeri umwe gusa, umwe apana ibiri, ukandiga ukomamo hagaze ataza amakuru, tabaza uburyo ukuguru kwanonotse kugusubiza iri ukakuzana imbere ukakuzana burya tabimenye, ukakumukubita hangaha bagatora umuntu hariya bati biracitse, bati suriya n'umuntu nyabake kwitonda. Nuko Imana izigiriza ibandiga kureba ikakwitegereza. Sema amen. Nezeza Imana, nezeza umutima w'Imana, banza urekera aho ngaho yiwe warabyirutsemo. Salomo yavuze ngo ndawamurushije, aya naragerageje naritegereje nagije amaso yanjye ndayareba. Niyo namwe niko mumeze, ayo maso yanyu ayo maso ayo mufite, ayo maso ayo ngaya muzoyaze. agacisa nituvuga ngo turavuze ndaretse, uzoruhuruhe nawe kurebe. Ese ko birumvikana? Uriho kuko Imana igufiteho inyungu. Giye kongeraho utundi tuntu nka dutatu. Uriho kuko Imana igufiteho inyungu. Ariko ijambo ni ryiza. Uriho kubera kuko Imana igufiteho inyungu. Nimba udafite Imana inyungu, urasa n'utariho mu maso y'Imana kandi abantu bakubona. Buriya nta kintu gitoya kibaho kuriya mukoropesho, kariya kantu baze bakoropesha, ariko kagira agaciro gafite inyungu kuri nyirako. Furusheti umuntu utayizi ayitoraguye ahantu yogira ngo nta kamaro. Furusheti izi kuri umuceri irabizi. Ni iyihe nyungu ubona ufitiye Imana wewe? Ni iyihe nyungu?
bugingo n'ubu ndacyanshaka imana kayibaza ngo ese mana niki mbaye nkora niki kinokora cyonezeza umutima wawe ko ndiho ngihumeka nkora iki niryo sengesho nkora mbaza Imana ese ndiho kugira ngo ngire gute nkora iki niki kiri imbere yawe ngomba gukora apana ibyanje Imana irabizi jewe mbaza iby'Imana kugira ngo abe aribyo nkora nimara ikora ibyanje tuzahugira mu byo dushaka gukora twibagirwe iby'Imana dushakaho ko dukora yewe mwana we sinza karimba nani yagazarimba bari abanana neki banana bari abanani baza baririmba urya mugabo yarinje abadive yewe mwana bakwe mikrofone yewe mwana w'umuntu uri he umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye isi n'ibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose mfata umukungugu w'isi niremera umuntu namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza amaso yarangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera umva imirindi y'Uwiteka erega imirindi yo yaje ababaye ingorane aragushaka yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri he mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo sema haleluya Bwana Yesu asifiwe Haleluya. ngo yaremye umuntu mu shusho yayo aridebela amprigini fala kitale nemenia semeni amina mama iki mwana w'umuntu bitumye uhemuka k'umuremyi ukagundira iby'iyi si kandi bizashirana nayo umutima ukajya wibaza uti mana bavuga ibahe ubundi maze iki mutima wanjye tuza urye kandi unywe nta kibazo uratunze ikindi se niki nyamara ntiwibuke ko iherezo ry'inzira zawe riri mu kuboko kwayo nitegeka sema haleluya Haleluya. Bwana Yesu asifiwe Haleluya. tena haleluya Haleluya. I play fame again Shegerte si fargeri de titala potere. del kotepea oggi ma sclide menia solo ora benda la denash le fregenesh sancri le degresh sema amen Amen. Bwana Yesu asifiwe Haleluya. nigeze gusengwa ngitangira nsenga rya sengesho mwanditsi yanvuze ngo nasezeranye n'amaso yanje kutazagira icyo yifuza mbaho ariko naje kugirirwa ubuntu mbaho ntazi umwenda mwiza mbaho ntazi ikintu kinezeza keretse imbere y'Imana gusenga no kuririmba no gutamba nico narinze mu buzima ikindi kintu mara imyaka myinshi tazanigurira umwenda bakaza kungurira umwenda tazi bigezweho tazi ngo iki nico kigezweho amahimba mwagize yaya masaya aya niyo yacumuje umuntu aya i Burundi musumwe harya i Bujumbura bigeze kuvuza induru umukobwa umwe ngo nyine ndi atambaye neza ariko uko nije uvuze ngo ndi yari yambaye neza abandi bari kubona yambaye neza kurya nyine namwe muri mukubona mukabona ko ari neza noneho abantu bavugije induru batoye imyanya
batangiye kumutera. Hariho umugabo umwe w'impumyi utazubona, noneho umwana akaba aramutwaye, tawe mvuze nuko ngo amara abaza umwana ati se iyo nduru ni iki? Aramubwira ati hano hari umukobwa ntiyambaye neza none bamuteye inyanya. Ati nduru. Ngo amara yamamubwira ngo ariko abafite amaso nabo ngo bahuye n'ingorane. Ati njewe ibyo simbibonye. Ugira ngo turorohewe. Yambaye turorohewe. Bibiliya ndizivuga ngo ijisho niza kugucumuza ngo urinogoremo. Ko murabona ari ubugisigaye atari impumyi. Tubize ngo tuyakuremo. Nimugaruke kuri rya telefone, mufate zirya telefone muzamureba. Ninzima. Bijya muzamureba muzamona ari byo. Gusa kuragenda gatoko aho ugenda ugarura uko gasi bibiri uhayisoma. Uko se ni bibiri uhayisoma. Gusa isaha irashize amasaha abiri karagenda hayagira gutya. Ubuko sinzi bamwe uko bameze gutya, abandi bameze gutya, ibihungu navyo vyasaze. Uburiya umuntu azakunda sero naguyiwe. Uko areba ng'igihungu kimwe sinzi kudushabaye, ikindi gikobwa naco cagiye gutyo akabari watindaho. Ngo dufite abakristo. Twe twaza hano twese twaza tugira gutya ko turatamba tutabanda uko baraja mu ijuru. Nezeza Imana. Niba ushaka ibisubizo bitunganye bikwiriye, niba ushaka gutabarwa, niba ushaka kuvugana n'Imana, niba ushaka ibyiza by'Imana, niba ushaka ibiri mu mutima w'Imana, nezeza Imana. Takindi. Ubu no kwibagirwa umuntu wakoze ku mutima wanje. N'abantu babiri batazabibagirana, nuwakugiriye nabi, nuwakugiriye neza. Kandi wahugiriye nabi kandi uzi umutekereza neza. Wavuga ngo haleluya ndagushimiye Mana ngo ko Fideli yamereye nabi. Fideli ni jewe, nta muntu wundi mvuze. Wavuga uti ndamwibutse ariko nawe yari igihume ku nabi, angiriye nabi yemwe. Gusa singira umutima mubi ndanzigo, ariko umuntu wagugiriye nabi wagugiriye neza uvuga uti data we ariko nibutse Juste. Ya haleluya, numugiriye neza Mana we. Niko Imana imeze, niko Imana imeze, zitureba ikareba mudaheranwa, ikareba urukerera. Ndi ku mavi ndi mu rusengero ko ndagenda gutya, ndagushimiye data, ndaguhaye icubahiro. Nawe uraryamye, igitotsi ni igitotsi, uri mu ariko abakirisitu dore rero ngibi byo ngiye kuvuga ndihuta gira nsoze niko ndaje n'ahandi. Ariko twanga abaha Imana icubahiro. Mwarambiwe se? Oya. Twozamura amaboko. Murebe niki naco kikananirana. Murebe sikurya wavuze ikintu coroshe. None uko nguko se ninje ko murayazamurira njewe ko muramura ndi umuntu wo kuzamurirwa amaboko. Zamura mbi wa mukobwa. Yazamure gutya nimba nta kintu ufite. Twega nimba uko twize ahantu wagoye. Ninde bubwiye ngo azamura amaboko akagira gutya. Abantu bise muri nabikoza ari pinisho nza kumenya ko ari uguha Imana icubahiro se byunanira. Nabikoza ari pinisho bambaye. Zamura neza wa. Erega iyo bintu byanze nubundi iyo babatoza umwana ngo kabiri na kandi kabiri akavuga ngo ni kane worekera gutyo se ngo ni gatanu kandi ibindi biruje gusa bizabirusha ku muntu ufite intege nke. Tubone uko mureke murebe buryo kera kuboko kuramanutse hari. Sema haleluya, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. Tongere haleluya, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Haleluya. Nezeza Imana, ibindi bizikora. Ibindi bizikora n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nezeza umutima w'Imana kuko nico Imana yakuremeye. Niyo ntego y'Imana, niyo migambi y'Imana kuri twebwe. Inyungu eshatu. Uriyo kuko
imana igufiteho inyungu eshatu. iya mbere kumuhesha icubahiro, iya kabiri gusohoza imigambi yayo, iya gatatu kuyitera umunezero. ndagenda nasoma icanditswe kimwe kimwe gusa niturangiza dusoze. icya mbere kuyihesha icubahiro. imana igufiteho inyungu. inyungu ya mbere imana igufiteho ni ukuyihesha icubahiro. si amafaranga, si ukwambara neza, ariko nabyo ni byiza. kwambara neza ni byiza, si bibi. n'amafaranga si mabi, ariko si cyo imana. si ukuba smart, ariko kuba smart ni byiza. umuntu iyo yambaye nabi ntazagira nyine, ntazasa nka neza. kwambara neza ni byiza, ariko si cyo kiza gihesha imana icubahiro. oya. inyungu imana igufiteho ni ukuyihesha icubahiro. inyungu ya kabiri ni ugusohoza imigambi yayo. inyungu ya gatatu kuyitera umunezero. kuri imana tiyo kwitera umunezero yonyine. hari ibintu imana idashoboye, kandi nishobora byose. icyo idashoboye ni ukwitera umunezero. twebwe nitwe tuza dutera imana umunezero. yamara nayo ikawudutera. twe dutera imana umunezero, yamara nayo ikawudutera. tuza turirimba dufite intego yo kunezeza imana. nitumara imana itunezeza, tihagira umuntu uzababwira ngo mwaririmbye ngo noneho twanezerewe, ngo ntitwanezerewe. uzomubwira ngo se twariko turirimba ngo tukunezeze? oya, twe tuza turirimba ngo tubanezeze. reka twebwe turirimba kugira ngo tunezeze imana. imana nayo ikabona kuduha umunezero wayo. niyo principe. tugomba kuririmba tukaramya imana, umutima w'imana ukanezerwa. twarangiza rero imana nayo ikagira gute? ikatunezeza. ntawe usumenya byishobora kuduha. urashobora kuririmba waba wari ufite indwara igakira. nuko niko imana izimeraga. ese ko birumvikana? twebwe turaririmba tukaririmba tugakora ku mutima w'imana. imana yaza kukunezeza ikagukiza indwara. ndiwumva ko bitajanye n'ibyindirimbo? nuko niko imana izikora. ikakwishurira ideni. ideni ryari kuraje ishinga uhaye uhera, imana ikarisubiza kubera ko wanejeje umutima w'imana, ikaryishura. ngo nza nsigaye numva abantu bava ngo gukuraje mu cumba, ngo uje gusenga imana, ngo iguhe amafaranga, ngo genda uje gukora. hari uwo twari twabuza gukora, tawoje gukora akayabura. tayo murabona umwaka ubaho akayakira akabura nuko yayakiriye. ntimurabibona? niki imana itazijama ari ugukora nibe yaguhaye umurimo. suko nyine musigaye mwakabona tukababura. mushumba urambabarira, we allo, we mushumba uraho? ndi ndaho ngaho. murumva ngo ndafatiriwe, ngo ngiye mu kazi. ninje wakaguhaye? ushatse se nitugene imbere y'imana uzavuge ngo mushumba ni wagaza mpaga uza ngo nje mu kazi? narakuwangaje njewe kurakora iwanje. ako nganyujijemo ngacishije n'agasesetsa, ariko si ryo somo mbaye gasesetsa. ntimugatware cyane, rekera aho ngaho tugaruke ku isomo. babandi ngo ubukwe burabaye, ibirori birateguwe, baratumye, barababwiye ngo hari ifete, ngo amare ngo bagire gutya munsi w'ifete. batumye kuri umwe ngo bati ubukwe bwabaye, muze mu birori. umwe aravuze ati gute? ati ibirori byabaye. ati mwene mubwire mushumba naraye nshikije, umugore ari mu nzu. sibyo muri mu gukora mwebwe? ngo nimusenga ngo mwakoze mariage kuwa gatandatu. ni ukuri muzabibazo. c'est biblique. yesu yoza akaza burya, akaza mwagiye ku kiyaga. oya, soyez clair, tuze dusobanura ibintu. none nje narashatse nakoze ubukwe kuwa gatandatu, ku cyumweru ukunda hengamye, sinabyaye, mufite abana beza se basumba bacu. tuze tubareka kundi tuvuze. nubundi ndawagendaga mpetse ngo ndava hana mpeke turi imodoka.
njejwe kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ejo bundi nabonye ahantu umwana yakoze ubukwe, yari umucuranzi, bafite umushitsi. Icyo nico mbabwiye cyabaye, bafite umushitsi tibaterana kubera kuko umucuranzi atari yakoze ubukwe kwa gatandatu ngo yasohotse. Mubona ibyo bintu ari byiza? Nitumara ngo tubareke, mwende mugende mugume mufutereze ibyo bifutero byanyu. Uyu waye gusa ima numara kuzana. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tuti amen. Ngo Imana yankoreye ubukwe bwiza, ngo ibukore bwiza maze kuko utaje gushima ku cyumweru. Ndabizi yuko abantu baza bajya hariya ngo pastori ngo reka babanze ngo bagire deba ngo yico nguriya mupastori yavuze ngo umwaka bazundi ngo none ngo nkabiriya ngo pastori mudaherenwa yavuze ngo bivuga hiki. Kuramubaza no muzimu wanje. Tasoni kuramubaza yarantumye igihe navuze twari kumwe. Wabaye umugabo udatinyira umugabo, washakishe nimero zanje kwambaza, waje kwambaza hariya gusaba ugenda bufata ibintu ngo niho bishakira amafaranga. Ariko yaba nari mbonye umuntu uzuhemba ibya YouTube ngo yamabyisha hasigare gusa tuvuga ubutumwa abantu bumva ijambo ry'Imana, abyice abika. Tasoni ngo nibiga ibyo navuze. Wavuze ibyawe kuri umugabo, ufata ibitekerezo by'undi mugabo akaba ari byo guhagarara. Wavuze ibyawe, nari navuga ibyawe wewe. Ndakarangije kangaka nako bagende bagakata, bagakata. Kiye kwiga ngo ibyo navuze. Nyamara tuvuga ibibarya. Sema haleluya. Ibibakoraho iyo tubivuze biza bibarya. Nta nyungu mbifitemo njyewe, twaye ijambo ry'Imana. Niki Imana yampamagariye. Ababishaka nk'inyungu z'amafaranga bazapfana nayo. Kurancuruza. Fata ibyanje se wafashe ibyawe. Mu TikTok mwagiye gukata ngo mudaherana. Wagiye ugakora ibyawe. Nimba rero ukase witonde kandi aha mubona turacagera ahantu dusengera abantu. Niba exagere bakarenza umupaka, dusenga Imana siterago mbaye mvuga kuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabizi narabibonye. Umunsi umuntu yamerewe nabi akamererwa nabi, sibye ko babinigishe ku ishuri baramira ngo ntukababare kuko iyo mbabaye ngasenga biraba. Ubahane. Bana b'abahungu guhagara hariya ngo ko baravuga ngo abantu tandero ikiriho tayo. Umwana w'imyaka 15 20 n'imyaka mfite 50 na nguri kuravuga ngo mudaheranwa. Meno dufite ibibazo kandi abo bose bari mu itorero ntibari hanze, bari mu nsengero. Barashaka kunezeza abantu, tamana baba babikorera, bashaka ngo abantu banezerwe, nta nyungu bazabibonamo. Imana turiho kugira ngo tugirire Imana inyungu, turi inyungu z'Imana, guhesha Imana iki icubahiro. Ibintu bisigaye bimbabaza. Reka dusome ijambo rimwe. Ibyo ukora byose bigomba guhesha Imana icubahiro kuko ariyo nyungu igufitemo, niyo nyungu Imana igushakaho. Amafaranga akora imirimo y'Imana ni meza, ariko wewe kugatwekaho. Iba ngusoma Yesaya 42:8. Muraza gusoma kandi Yesaya 48:11. Reka mbahe ibyanditswe ibyakozwe n'intumwa 12:22 kugeza kuri 23. Ngawe soma papa. Nduwiteka niryo zina ryanjye. Yego. Icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Iki? Icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nishimwe ryanjye sinzari ibishushanyo biba. Imana ndishaka icyubahiro
dufite ibibazo natwe ntitworohewe, turi mu gushaka ngo abantu badupfukamiraho gupfukamira Imana, abantu bagashaka ngo babakomere amashyi aho kuyakomera Imana, abantu bagashaka ngo ntibabavuge izina tuba tuvuga iry'Imana. Kubera iki? Icyubahiro cyanjye sinzagisangira, umuntu nagira ngo aragikoraho nzamwereka, nzamumena. Sheza n'Imana byakozwe n'intumwa hasoma ibyo si ibyanditswe se? Irahakanye 22:22. Reka nsome kakane mutangare. Hasoma. Abantu barasakuza bati yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Aho Ariko muri ako kanya marayika umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro. Adahaye Imana icyubahiro. Ahera kwa gwinyo umwuka urahera. Ejo bundi nariko nigisha aba protocol. Pambigisha buryo gukora protocol. Barambira ngo bafite ikibazo, ngo dufitanye ikibazo. Ngo jewe nabo dufite ikibazo nyabake. Bati kibazo ufite wewe waratunaniye tuzawemera ngo tugutwaze ibitabo. Tese mu bijana. Muze muja kubitora mu rugo. Mubizana. Aho ni sawa. Kuntegera hariya ngo mu myaka ibitabo. Ntabyo nzobaha. Izo ni principe zanje. Bisobanurike. Muwene ahanga mu ndwazi ibitabo. Bibiliya yanje mu gitware nanje ngenda amaboko. Hari umusirikare bari bakimbu imbunde ngo zana hano ngo tugutwaze. Imbunde. Nize Bibiliya njewe narayize imyaka 3 nkiga kuva mu gitondo kugeza saa 8. Mu gitondo nasize umuryango. Nize inzi Bibiliya icarico. Nigeze kuyigishaho umudamu umwe hariya mu Burundi. Aravuga ngo ntazosubira kugenda nta Bibiliya. Ngo buce umunsi umwe. Hariya kimeze nabi mu Burundi bavuye gusarura umuceri. Hariho amasaha agenwe bagomba kurenga aho hantu. Ngo ashika asanga yakerewe. Noneho ngo agire gucyarangiza imodoka zose bazihagaritse. Iwagira ngo zahagaze gusa. Ngo aze kugera imbere abona umusirikare kera yahagaze. Barabicanye. Ngo arangize nawe yamakura mu Bibiliya. Ibyo ni ibintu byabaye sinkuru mbarirana. Ngo umusirikare yama yigirayo aja gufata agaposition ko kurasana kwabaye. Ngo amara baze imodoka arayikasa subira inyuma. Arayikata umusirikare ntamenya ko umuntu hayakata. Karatinya gusa ko bamumena umutwe. Bibiliya. Apanizo za telefone. Apanizo za telefone. Izo si za Bibiliya. Ni telefone. Kisongo ngo batwara Bibiliya ngo nibyo bigezweho. Uko nguko umuntu wahurana umuntu kwamwe ngufite Bibiliya. Ariko nyine bizabyoroha kwitwara nyine kuba nyantege nke. Ko nako ngacishijemo. Ntege nke nyine si ndege nke z'ibyaha, ndege nke zo kwikorera ngo kiraremereye, ngo giteye isoni. Bibiliya iteye isoni. Umunsi option boyikuramo womarama wohangayika. Saka option se umuntu ashobora gukuramo. Virisi. Muzasigara mwikoza. Imana yanga umunsi umwe Nebukadinezari ngo yarebye ngo arebe igihugu ko kimeze n'uburyo cyubatse. Ngo yari yarakizungurukije inkiki. Abize bazavuga ngo hejuru hagendaga imodoka 6 hejuru. Hejuru kurukutuko rwari rumeze. None ngo umunsi umwe ngo aribambura ngo arazenguruka ngo arareba n'uburyo abantu Imana yari yaramuhaye umutekano, abantu baramwubaha ngo arareba ngo arangize yamavuga ngo iyi ni Babeli yanje n'uyubakiye. Ngo izabicubahiro cyane. Bibiliya iravuga ngo agikura iryo jambo mu kanwa. Umunsi uziyitirira ibintu bitari ibyawe ukabyitirira uzobuhuye n'ingorane. Nta kintu cyawe ufite. Ibintu byose byavuye ku Mana. Ese birumvikanye? Ego. Imana icubahiro kuko ibyo ufite byose ibyo utunze ni iby'Imana. Reka gukubita ku mutima ngo ahantu nigiye
ngo iyo umuntu ahavuye ngo ntazabura akazi. nuko wigiye hariya byo cyatumye ubona akazi kajana munsi uzogasarana nzoba mbaye ndeba gusarisha konyine aho nyine uri bazogusarisha maze urebe Imana icubahiro. Sema amen. Hallelujah. Umunsi umwe Moridekayi ngo Ahasuwerusi umwami na Hamani ngo abantu bagaze baza gose bagapfukama ngo bakunama bose bashaka sanga igihangange cyamenye Yesu Kristo. Uzi ko nta wundi kuriye gupfukamirwa ari Imana. Uwo nindi Moridekayi ngo abantu bose barapfukama ngo amare yamahagarara gutya. Ibi ni biki? Uyu ni wa ambainga abantu ko barapfuka mu gahagarara gutya nijose sio havu ishosho yiwe ryo gupfa. Ega ari abantu bamuzosotora utabazi ntiyaramuzi ntiyarazi ko ubuzima bwe bwari guhesha Imana icubahiro. Ndababwira amakuru y'Hamani timuyazi, ayo makuru nimuyazi. Iherezo ryabaye iri gusoza imigambi y'Imana timubwire ngo biroroshe. Kuriya muzamubona ziriya ntumwa zose zapfuye zazize gusohoza umugambi w'Imana. Ese birumvikanye? Ziriya ntumwa bariya bahanuzi bakubiswe. Hari umunsi Yeremiya yahanuye ngo hanura ibinyuranye n'iby'abandi. Iyo avuga iby'Imana yamubwiye ngo barangize ngo akayavuga gutya. Umuntu umwe ngo yamamukubita urushi mu gutwi ngo aravuga ngo iki kigabo ntiyamwise ngo n'umugabo ngo iki kigabo ngo mugifate ngo mugite mugasho ngo kuzageza igihe intambara izashirira ngo kandi ngo mugihe ntica ntikize muzagihe ibyo kurya bitamukiza kandi ntapfe azoguma shunge. Yeremiya ngo aravuga ngo ndabarahiriye data nkorera ngo Imana izinkorera ngo nimubona muragiye ngo mugatabaruka ngo muzavuge ngo Imana nsenga siyo. Abantu bababaye bahuye n'ingorane n'abantu bashatse gusohoza umugambi w'Imana. Gusohoza umugambi w'Imana si ukurya no gusinzira no kumererwa neza. Tibikunda ziriya ntumwa bageze baca amajosi bakababaga nta kindi bashakaga. Petero musi umwe yigeze aravuga ngo ese ngo birashoboka ko twonezeza abantu kuruta kunezeza Imana. Ba Pawulo wa musi bariko babakubita nta kindi bariko babaziza. Baravuze ngo Imana yaraduhamagaye gusohoza umugambi wayo, nimushake mudukubite mutwice. Nico cyatumye Imana ibasanga muri gereza kubera ko banejeje umutima w'Imana no mu gihe cy'amakuba. Gusohoza umugambi w'Imana no kwiyemeza ibibazo no kwiyemeza intambara. Turangirize mu Bakolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 10. Igice cya mbere n'umurongo wa 10. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu umunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwumviye kumenya Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryanyu ngo tugende tunezeza Imana mu bintu byose hatabuze niki kimwe. Nunezeza umutima w'Imana uzabe witeguye gutabarwa. Nunezeza umutima w'Imana uzitegure gusubizwa. Nunezeza umutima w'Imana uzitegure gukira no kurwanirirwa. Uzitegura amahoro n'ibyishimo. Kuko iyo umuntu yanejeje Imana akababazwa n'ikimubabaje kiza kibabaza umutima w'Imana. Iyo agize ikimukoraho kiba cyakoze ku mutima w'Imana. Iyo hagize umuntu kuvuga aba yavuze Imana. Iyo hagize ugutunga urutoke aba rutunze Imana. Twaremewe kunezeza Imana. Niwo mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nuko tugomba kugenda tunezeza Imana mu bibaho byose. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.